What? Tak jo, jsme zase od začátku. Pardon, who's this? To je pes Betis. Uh-huh. Whoa! Who was that? That was a lion. To byl takový vlk. Wilk? Ah. Wilk? Jo, tak. Let's go see if he can catch the ball because I don't think he can do it. Tak jo, jak vidíte, snaží se vzít ten míč, ale nepodaří se mu, protože ten vítr je asi moc prudký. Uh-huh. Tak to nechce. Hurry up, Conroy, because the ball is winning. Tak jo, Hurry up, baby. my to tady máme, Yeah. tak jsme na konci, ale stejnak to je všechno, co jsme mohli zažít. Můžete to taky zkusit, ale až někdy jindy, protože to je hodně nebezpečné v tak velké vodě. Okay, dobrý. Finish? All right. Thank you very much for the report. Thank you very much. Appreciate your time. Nashledanou. Thank you very much. And you flying to Prague today? Jo, jsem z Prahy, ale přicházím z Ameriky. Oh, wow. You went to Prague first and then to America? Jo, Oh, Florida or New York? Florida. Ah, you have family there? Mhm. Oh. You from Czech Republic or America? Oh, I gotta America. go.